Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Arsuraklah mandi bata alu meriah, o kerina doni. Rendelah dengan pemuliakan gelarna, pehagalah ia alu puji-pujin. Katakanlah mandi bata, andiko rejin tuhu perbahanan du. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Kerina doni nembah mengkuk man bandu, rende ia muji kam, ipuji na gelarandu. Marilah dengan nehenlah si bahan di bata, mehantukal perbahanan nai tengah-tengah manusia. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Isalih kenalawi jadi tanah kera, nini ta erdalan arah ngepar. Maka meriah ukurta karena kerina perbahanan ia me pemerintah si kuasa serasa lala. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Marilah dengan begikenlah, o kam kerina siir kemalangan mandi bata. Maka kuturikan man bandu karena kaisi bahan naman bangku. Ku puji di bata sebab lai tulakna pertotonku. Ia tetap erkelengate man bangku. Ku beritakan perbahanan du Tuhan, perbahanan du maba keselamatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Dame si bereken Kristus min sin demikam. Kata Kristus sidem alu kini bayaken, gelumin ibas pusu peratendu. Alleluia, 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 alleluia. Meritakan kini rajan di bata ngasamkan di bata jini. Enda mesini peseh Tuhan ta Yesus Kristus ibas minggu semal si pe-10 kan bas wari minggu si muhuli eda. Bas ada wari terberita tuhu perbahan kini badianna Pastor Enda
idahi sekala umat si pentang tupung ia tubuh kudoni ida. Nina baginda, pastor, makuah minatian dua aku pastor, pepalam domin matangku si pentang tupung aku tubuh ida pastor. Nina pastor enda malu mahuli egia lit sada penungkunan kuman badu salukaikin kamreh kujay dapa nina umat enda ngalawi ras iman pastor. Oh ngejilay adi bagai salu iman dukange kam kari ipepalam meriah kel ukur umat aidana dilau na anak na gelar na si iman iman engkai maka nai narila katakan munak maka engkau ngasuh pepalam aku cirem saja pastor aida mengiman. Nadai Bapa turang ras senina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas berita si meriah Injil dai si begikan maka Yesus nuruh 70 kala ajar-ajarna laus meritakan berita kini rajan di bata dua kala. Bilangan 70 enda kaikin nginda ertimna. Dalil ertin simbolik 70 enda rehna ibas kelipatan simbolin nakal ay makap kelipatan 10 ibas bilangan si serta ay makap 7 artina 7 kali 10 maka 70 maka bilangan 70 artina enda kerina jelma sini jadi ajar-ajar Yesus isuruh meritakan kini rajan di bata. Jadi labo ajar-ajar si 12 saja ngeca. Maka nungkun kami dah kita engkai maka isuruh 22 kala. Sebab enda kesaksin 2 kala enda lebih erbobot ia iteki ada 2 kalak ibas gereja narikin benar-benar gereja makap gereja si pemena pei lalap ngenda 2 kalak isuruh lawas meritakan Yesus si keke contohnya Barnabas ras Saulus ibas perbahanan Rasul 10 telu ayat 2 Judas erteman ras Silas, Barnabas lawas ras Markus, Paulus ras Silas, ibas perbahanan Rasul 15 ayat 40. Timoteus erteman ras Silas, Timoteus erteman ras Erastus. Enda turikan ibas perbahanan Rasul-Rasul 10 siwa ayat 20. Janah pei ajar-ajar enda ikatakan tempasna bali ras anak biri-biri sireuh ku tengah-tengah serigala makin kebiaran nih enda sidahkan maka kuta Jerusalem enda sirate segat nang dangi Yesus enda tuhu-tuhu bahaya bali ras serigala tapi ajar-ajar enda lakap ipediat sekalak-sekalak na i tengah-tengah serigala enda lang lid rusur permakan singgo sikap jaga isa maka perban golit sikap sinjaga isa enda kap maka ikatakan Yesus ula babandu kai pei nina sen pangan sepatundu ula kape salam-salami dukala ibas dalan artina kaya inda lo padah kam ngarap-ngarap lai taruh-taruhkan lai kanting-kanting tasdu lang ay krina lagu perlu nina Yesus ngolit sinemani kam
sir kuasa. Ajar-ajar enda itemani, iikutkan di bata si mada kuasa jine, la perlu gegesideban nina Yesus. Maka adilah adi ajar-ajar enda la ngasamkan kerinana kempak di bata. Adilah ia mabakaipe enda mak teridah nama kuasa di bata sinemani ia. Tapi mungkin minta bas zaman genduari ini, pastor mungkin dengan kita beritakan berita si meriah lalik modal tak kaipe, lah si baba kaipe. Memang kami katakan genduari edan, sen labo edas krinana ke segala-galanya. Tapi krinana perlu sen. Sini petangkas Yesus ije makap gelahna kam. Adi iberitakan du berita ibas Tuhan nari, Tuhan lah ban gegeh hendu nina. Ngasamkan Tuhan lah kam. Ula pernah kam ngasamkan gegeh duit ibas meritakan kini rajaan di bata. Giapei sekubas paksa enda gegeh sian ngina lalap sirbahan sa syakap makana hebat meritakan berita si meriah. Jarang kelmenda si sedar kita makanan sen eindas tuhuna. Sen eindas tuhuna kawan si mahuli tapi tuan si jahat. Turang senina kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Pendahin ajar-ajar mekap nehken dengan maba damai raskini ulin ku rumah sinidahina. Makanya Yesus adi ia laukan damai raskini ulim duai, maka tadi mekam ije adilah damai duai mulihkan manban. Janah pe adilah kam ia laukan kalak ni pir-pirkan saja nahai abu silit ibas nahai dunia. Enda kaikin ertina enda lawu isuruh Yesus kita gelahna ngisak-ngisakkan kalak. Entah pengatakan ikutuki ia lah, entah pe lanai kita teman ni kan lah. Sini pesan Yesus enda mekap. Ajar-ajar Yesus enda la perlu nuri-nurikan pengalaman na yaitu lah kalak. La perlu lah ya lawalau kala sidai dah lagu memberitankan ku japape ku ta sila ngalaukan damai enda lid dengang pagi paksana ibrekan kamu dihi salam kejuah-juahan enda singgo mulihkan manbana enda isahkan kang eda pagin mulih. Maka nina Yesus ulah paksakan dukai pe kejuah-juahan damai raskini urin laban si paksakan. Balik kira-kira sebagai indah. Si Anton laus ya kusada toko janah nungkun ya. Opa, litkan sepatu jeda pa. Empu toko eden na sentabi na lalit. Adi paku palit kang nina Anton. Lit. Kulit pa lit. Adi benang pa lit. Adi bagai gua makalaban du sepatu pa ini dekat paksa. Turang rasina kekelengan labo sitik encajel masih ngalaukan berita kejuah-juahan sini peseh ajar-ajar ini. Berita kejuah-juahan ini dekat. Berita menjuah-juah enda memekap kini rajaan gondeher raskam. Jangan labu kap ikatakan Yesus izina maka rulih pendahin keina guna entobatkan kalak. Labu si penting. Maka rusur dah kam cakap ta. 3 kin ngendo go bandu tobat selama pastor.
Sini turikan ajar-ajar tupung ia mulih lalu katakan, oh engkau kami rulih, hebat kami Tuhan. Ini lang. Tapi sini turikan ajar-ajar kai keriahan ukur perbahan kesah sini jahat eda tendi si jahat eda tuluk kempa ia kini rajan di batasi ngunduher mekap si terida rekitekan malam kala sini cikep ajar-ajar enda jangan ipulahina pe kala sini ikuasai begu-begu jana perbahanan si hebat enda terjadi enda perban kaina Yesus perban gelar kaina nggo tercatat ibas kini rajan surga perbahan nggo tertulis ngenda gelar ajar-ajar enda ibas kini rajan di batang maka nargegeh ajar-ajar enda nalukan krina kuasa-kuasa kegelap maka isai saja pesi jadi ajar-ajar Yesus gelarna nggo icatat itulis ibas kini rajan surga janah tek kita peridinta enda kap cirbahan sanggo tertulis gelarta di surga maka kita enda krina termasuk ibas bilangan 70 sini suruh Yesus lawas dua-dua kala meritakan kini rajan di bata dengan nalukan krina begu-begu sir kuasa itu maka perlu diingat labo perban jagona kita beritakan berita si meriah maka tertulis gelar tai surga lahang perban enggo menda tertulis gelar tai surga nge maka regegeh kita nalukan krina si jahat enda memberita kriahan ukur si nipeseh man banta krina menjua-jua pance ebeli dibanta masu-masu kam krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.